akwan aba besia mbachomati bi wuwia ekufu ado aba so 7 years onipa no so atena so many years no untumi musa the question eduru ba bia mama yensua nyansa e wo ye kasam kakra ebenezo kutumechi yawo mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news ebusuafo sehwefo na ende omo atwa omo akwan abeto social media a wo catch his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo so omo akwan enye kura nti his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo enko fixe emomo na obi beka se Sefwi ewo hemfa Sefwi ewo western region baby akoko timber induane fiba pa western region eho na Sefwi wo na video ne beto odwa no ohini David ama reply o kire say sometimes ebimo kasa omo emfa adwen ento ho kakra na omo bi so omo ho questions ansa na omo akasa de enti ohini David kasa yina ne say o kire say eye Sefwi ho no me no oman pani dada John Dramani Mahama na NPP amayoku no sa two parties ehemfo na abedi oman ne so ache enti say mo kwan enye na mo complainia esese mo bo NPP echi na mo bo NDC fo nso echi but untumi nka say his excellence Nana Dankwa Akufo-Addo nko a emameye mo kwan emamo na ohini David asema wo kan no me no eya adwen Sefwi a ye western region Sefwi yo so Sefwi akontomra kan ho to enchi a bepemelibo sa region no emu constituencies no omo ye strong NDC members ohine babuama a ote power FM de bia na de denden no o ye NDC ni NDC fo abedi oman so a chessing party bia no officership na miakasa so media dance because matna enchida Sefwi na nim party minimum ho pa the whole Ghana omo kwan enye kra eye western region Sefwi ho no na enchi that there so ho no mo kwan enye kra but ye bisa ye ho say moto abade ma NDC amayoku no omo abedi oman so a omo ayemo kwan de amamo NDC fomo na moto oman pani dada John Dramani Mahama edin so ye infrastructure king oman pani dada John Dramani Mahama eba befia bemu NDC fo the book bi ba yo mo atuni green book asa green book no akwan hospitals schools I wo green book ni no enya semketo a eniti eno mo de to man pani dada John Dramani Mahama say oye infrastructure king na the funny thing about the green book in say 99% of the projects wo green book ni no were not completed. What the answer is 90% of the projects wo green book no were not completed, but yet moto oman pani dada John Dramani Mahama din so ye infrastructure king oman pani dada John Dramani Mahama edite mahabo esiawa 35 good years eje $7 billion say sikano enti 2 billion kra nke betinya ya kwan bebre wo Ghana ha no say sikano fahe oman pani dada John Dramani Mahama na NDC fufia bemu no mo se akwanya wo Ghana ha no mi na omo aye wo green book ni mu enso his excellence Nana Dankwa Akufo-Addo na NPP for buy ahefofo wo Ghana ha no mi na complain so omo akwan enye enti akwan na NDC fo mu ye wo green book ni mu no wo hemfa anka habo ya udisi awe ebi ahokyere nti ana wo pese ode project nti na udisi awe fine sika ne den na mode ye ya Ghana kwan nyina asat now 8 years pa mu fi abemu akwan me fa 7 years ni akwan nyina ase wo Ghana ha no I mean NDC fo ade we oman pani da John Dramani Mahama we beka say na Nado so say any responsibility say enyama NDC fo complete no complete any responsibility yes but can we say any predecessor aye oman pani da John Dramani Mahama say akwanya o kasa oye schools o kasa osisi o complete hospitals o complete ya anka meji di say NPP fo buy so komo so mo akomo ani mo aye niam afoforo
But because the NDC for cancer why no more year no SNPP for CH essentially the same thing for 8 good years da be no man ye beko ye nim. His Excellency Nana Akufo-Addo etua napco fo ka of a napco a wetua won kana bosun bia otua almost 7 billion Ghana cedis. TVET otua school fees enye bia no free SHS otua school fees enye bia no one district one factory ekoso kakra. You get it? Sa 4 projects he can bo na hwe the amount of money His Excellency Nana Akufo-Addo spending was a project 4 projects pay amabobo ehu. NDC for project be na mutu ahoka free SHS no TVET ya no napco dabi napco no youth omu nya adwuma ye no na nanadom ba omu create adwuma so omu nye. NDC for catch yen say omu nya magicians no omu create jobs. Intina youth ni be breti fi omu nya adwuma ye but nanadom ba obe create bi of na napco a wona otu omu ka. Oman penida da John Dramani Mahama what one free SHS napco no TVET ya be ya nanadu se ko school until school fees na ko sense and adwuma mo anya bi. Inti mo betena so project amoye yi na so the project were not completed. Inti senka ye hwere panka Ghana ni ba de hia wo adwen da wutiri ma wo gidi se wo do Ghana a opese Ghana tumpon ka wo besu so man pani dada John Dramani Mahama ensan so embra bio minji ndi senka besu so man pani dada John Dramani Mahama embra bio. Because most of the projects on my branded John Dramani Mahama and NDC for some year a green book in mono. The same thing and a Ghana for is to say any ho. It's green book in a woman a wahefa a Kaswa interchange. Second interchange. Sika would see on my branded John His Excellency Nana Akufo-Addo and there's 4 interchange. $270 million. On my branded His Excellency Nana Akufo-Addo at the $280 million as 4 interchange. It's so cause for my friend that John Dramani Mahama baby wa. Excuse me. Na ebusuafienti ensema ohini David. Ede ema seshine ne reply ne cancer menchiremo. On to say Ghana for home. Mube jai sa Jimmy politics na moye no hono na mama ni esisu say eye development na yepe inti se menua menenete no me neighbor no a menenete no se oye NDC ni na me mesu me MPP ni a at the end of it all no ye yepe ni se yepese ehu se saa kwan ya ti se ne kai ni nam so eni ho enti de na ebe ye ene menua yanka ehumom ye nyina ye hwe kwan ya ebe fa so abia ye benya support bia ebe ma ye kwan no aye fully fixed. Me kantre se obi a owo Sefwi wen Sefwi asase bia so Sefwifo mo agimi ache mo time aba mo fa nyansa pe development ema mo me ba cha hwe unu ka na etwa msisi ano me komechi amo ahwade ka bi ba mesa komechi ama eyi ne be hya ase na ade edi nkan a obehunu ho menuanom Sefwifo menya sure say mo ankasa no mo ye nipa a mo pe development say ya na Sefwi kwan nyina ate o afi hwade na eba ne hwade na eba no mame hwe ne eba no mba chore ne enuane a ye ministers wono mo ti krom enipa dodo no wo ma no aduane efri western region na ekro no be hwe kwan o nam so nanka meka se wo betumi aka kire me say John Dramani Mahama bae no otumi di nyansa tena ase say minua wa wonim na Sefwi kwan western region cocoa timber enuane saa niema miensa we wo de amom yemfa or the say hwan ni ade gold ni ade yetu no nyina fa ni nyina to nchen. Don't talk about them. One thing I want you to talk about aduane timber ene cocoa mba cha saa niema no bon say nam kwan we so me papa wa afuo wo Sefwi ene ebono hye so honom kan 15 koko afuo enti mode enua no eko yenya ba akokra ntimi nka say timbers na ye de ko abrochire no yaboa no anya ho mfaso se ye betimi de aye Sefwi akontomra Sefwi debiso Sefwi adabo krom Sefwi Sefwi hwan akwan aba besia
Mbachomati bi. We are Akufo Addo abaso 7 years. Onipa no so atena so many years no untumi musa the question. Edru ba bia mama yensua nyansa e wo ye kasam kakra Ebeneze okutumechia wo. Nka ye mo sa wo ye nokwafo a bo NDC kwadu na bo NPP kwadu say aden. Onipa bi na ADO. Eye nipa bi na ADO entiwia timba ena eko no. Si ewie timba na ade foforo so wo hwa no so beba ye beka ho asem. Wo de hwe timbers ye babes ne ko na se timbers every western region ba. Ye nya so mfaso nya taxi na eko no. Mbache we Nigeria taxi. We ye Cote d'Ivoire taxi. Amon beka sa no mbache omo firi Sefwi. Omo firi Niger. Ghana kwan we how many na no ada Akufo Addo ba na obewe kwan na Akufo Addo ba na no ada no obewe Sefwi kwan no mon kan no kre enya timbaka no foforo na eba no mesi ede timbaka mesi firi me mofrase a me matena Sefwi pen menim se na Sefwi abrabote I know Sefwi living